Iyi sambu irimo n'iyi nzu, ikora ku muhanda neza, ifite ubuso ibihumbi 5. Harimo n'iyi nzu kugira ngo murabibona ko ifite n'amashanyarazi. Isambu nziza cyane ikora ku mihanda ibiri, ngira ngo murabona uyu ni umuhanda. Byarangiye ngo ngutindire. Isambu ni iyi, kugira ngo murayibona ko imennyemo n'imicanga. Imanukiramo aha ngaha. Okay. Ubundi irakomeza kuri wa muhanda w'epfo iriya. Okay. Aha ari mu miturire, ni muri R1 rero. Bashaka gucuruza ibibanza tayari. Ibihumbi 5. Harimo n'inzu nziza cyane. Tuyakonaje nziza rwose. Ari amazu y'inyuma nayo arimo. Isambu nziza irimo n'amazu. Nifatire nze kwa Prodinga nimugoroba. Harimo inzu nziza wakomeza ukubaka, ndetse kandi n'inyuma mu gikari ziriyo. Inyuma mu gikari hariyo n'izindi nzu, njya mubona ibiti by'imyembe byiza cyane n'iby'amavoka. Dore harimo n'izi nzu. Dore iyi nzu mu gikari ni uku nguku imeze, nayo ni inzu nziza cyane. Nk'uko mubibona rero, ino nzu iri mu buso ibihumbi 5 rwose, 5 biburaho utuntu duto cyane. Umva ni igice cya hegitari, kandi ahantu heza mu miturire muri R1. Zamuka hariya ni ku muhanda mubona twaparitse amamoto. Sawa, murakoze.